Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jasmine. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad naklangan itinagan a Jasmine. Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi pinanawan da kami ni tatang mi. Agmaymaysan ni nanang mi anang isakad iti panagbiag mi. Iso nga ubingak pa'y, idi nasursuro konti agisursur, iti natnateng, tapno matulungak ni nanang ko. Agtawanak iti 18, idi simrek, alabandera ni nanang ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jasmine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, tulungan kan nga glaba. Apay-api nanawam dagiti kakabsat mo iti balay. Amok namin nga ado ti lalabaan nyo. Kaasi kayo mat. Ay naanak ko, kabaulak daytoy. Sige, agawid kakit din. Tabantayam dagiti addim iti balay. Nanang, apoy kaslawan mo ti tao dito'y dakkel abalay a paglablabaan nyo. Caretaker la ang tada ditoy. Adda amin iti Amerika dagiti bumalay. Kasta ka di? Wan, iso nga inayabandak nga aglaba, taagawid ka no di akim balay. Umay agbakasyon dito'y Pilipinas. Sino day ta, nanang? Lakay ka no. Jak amo anak ko. Jak pa'y mat nakit kita. O sige, agawid kan, taing kailutuan iti kanan dagiti addim. Uwan, nanang. Pare Robert, ni Jasmine oh. Aguray ka man, tasabtak man ni labs ko. Engkan ah. Hello, mahal ko. Robert, di nagsabot-sabatan dito eh. Adda makakita ka data. Ipulong dak ni nanang ko. Agdate na mamat. Ibatang ti ima. Di kay batan. Aging gasaan ka nga umanugot ang makidate kanyak. Sa anak nga rod amabalin ang makidate kan ka ita. Tapay asaan? Awan mat ni nanang mo di balayo ah. Ang mga noda mangidanon ang nagkita ta. Inton maminsan tulaangan. Kaano? Inton awan ni nanang. Promise mo dayta ah. Wan. Pare, anya ngay, saan kayo nag-date ka ni Jasmine? Hinton maminsan ka nun. Saan nakansamat alab ah? Ay tanak ni Jasmine. Apay asaan nakakayat aka-date? Ninanang na ngamin. Ago ngay, no makidate kanyak ni Jasmine. Oh, kayat mo asawon, saan nakaakayat para ka ni Jasmine? Dayta nga rod kahit. Angam. Nukasta ni nanang na. Amangan no itaray ko ni Jasmine. Wala. Nukasta ni nanang na, itaray mo ni labs mo. Planuan minto dayta kini Jasmine. Nangan kami nanang. Da kayo laangan ti saan pa'y anangan. Ay na, talaga ang mabisina kanak ko. Di nakman lapin na kanya caretaker ijidak kalabalay ang naglabaak. Anyamot daytan. Saan mat nga iso ti aking kuko iti balay? Ang kunamlan asino ngagsasaw. Kasta siguro at talaga dagiti babak nang nanang. Kunada, nasingpat ka no di lakay nga aking kuko iti balay. Ang jak amo ano pod no. Mabitlaan nanang Iyalaan kayo iti danumyo. Jasmine, anak ko. Apay nanang? Adda na kaibaga kanyak nga kita kayo kano iti dayja a Robert. Ha? Jak kayat dayja a Robert a pakirelasyonan. Amo matibiyag na. Naluko. Nanang? Sa anak nga agpilpili iti kayat mo a pakiasawaan. Angam saan kumamot a dayja a Robert. Gapot na awan ti direksyon ti biyag na. Awan ti masakbayam kankwana. Iseng! Rumor ka dita balayaw! Iseng!
Auntie, awan ni Nanang. Napanagsursuriti nateng. E di kalman ngay mayak ko naman napan naglaba. Ita napan man naglakaon. Luklukwan sa matatalagan. Pudno ti ibagbagak, auntie. Ibagam ka ni nanang mau. Tanusaan na mabayadan ti utang na kanyak. Idarom kon. Auntie, kabsat yun ni Nanang. Saan nyo kumamat nga idarom? Ay, idarom ko. Taurag bakbakatan ni di pagbaludan. Saan kumamat, auntie? Maasyan kayo kada kami. Kunakon kat alab na labnat, ta nakipagkita ka kanyak, Jasmine. Robert, saan ka mabalin nga agbayag? Ang mga no birukan nak ni Nanang. Jasmine, nasken nga agdesisyon kaitan. Ha? No talaga nga ay ayatan nak, sumurot ka kanyak. Papananta. Agtaraytan. Anya? Panawa mo ni nanang mo. O niya, mayat ka? Nagrigat mo't day ta desisyonan. Ala, agawid kan, tamapan mo alaan dagiti gamit mo. Urayan ka dito eh. Aglugan ta itibus, ta umadayutan. Dahito'y balayon ti pagbayad mo kanyak. Uray basit la ko maakonsiderasyon, manang. Kaasyan na kami kumamat Apay kumakasyan ka kat nabayagan di utang mo kanyak. No di ka makabayad, alaag ti TV yon. Saan ama nang? Kakaiso na pagbuybuyaan mi day. Ay, di naklapdan! Basta alaakon! Saan ama nang? Auntie, Di ka makibiyang dito, sika, Jasmine! auntie, saan kami pa yung makabayad ita? Saan mo kumamat nga alaan day ta TV mi? Bay, aldak man! Ipatandak! Da kayong agina! Basta alaag ti TV yaw! Manang! Bayan yung di TV tayo na. Makagatang tayong tumatlaang iti baro. Kaasi tayo matanak ko. Nanang, No apay mat ngamin asimang bay ti ado amalas iti biyag tayo. saan kayo agsaw iti kasta? Dumtang tumatlaang ti swerte tayo. Kaanon tupay anak ko. Kaasi kayo nga anak ko nga aglakam iti ado arikan. Agawid kan, Robert. Saan mon nga orayan ni Jasmine? Rabiin. Apay katasanan. Kat nagsaritaan mi ngagkita kami dito eh. Nalipatan na siguro tinagtungtungan yaw. Saan ang mabalin ang malipatan na? Agtaray kami ita. Di mo ka dinadamag? Nagapa ni nanang kan antina, gapu iti utang. Sana rason da ita. Tapno saan nga umay ni Jasmine. Nalpasan ti saritaan mi. Jasmine, sumurot ka kanyak ita. Apay nanang, Si Mang Padjela kay nga akin ko ko balay adakkel. Ado ka no ti bisita da. Iso akasapulan ti kadwak nga agisagana. wan nanang. Umay ka nanak ko. Tapno maamamom ni sir. Day tamot ti amok anagan na. Sir, Anya na nga ti maibaga kanyak ni Robert. Saan anatuloy di plano mi apanagtaray idi kalman. Ita, adamanan imparamid ni nanang. Maawatan na nga tano og palawagak kun kuana. Jasmine, Apay nanang. nagunagmat ti pampanunuto man ako. Ala, ingkay di kusinan. Urnusam di lamisaan, tamadamdamalaang, sumangputan dagiti bisita. Wan nanang. Saya atam ti trabaho ma, tano makita ni sir, alaan na kaababaunan na. Baknang talaga dahito a pamilya. Lamisaan dalaangan. Nagnginan. Good morning. Good morning, sir. Iso siguro dahito di bagbaga ni nanang alakay. Siya ka di ti anak ni Ising, Alabandera. Wan, sir. Siyak ni Jasmine. Napintas tinagan mo. Thank you, sir. Amom ka di, no na ti kaya tasawan, tinagan mo a Jasmine. Saan, sir? Ti Jasmine kat may sa klase ti sabong. Nabanglo, kaya napintas a sabong. Kasta ka di, sir? Mala ituloy mo na tararamidan. Agsangpet ngamin dagiti bisita, inton madamdama.
Jak lapagarupan nga dagayam anak mo abalasang. Iso ti inauna nga anak ko, sir. Napinta sa balasang. Nakaamama. Kaya't na ko mga ituloy ti panagadal na, sir. Nang awan mo't mabalin ko. Kanya nga iti kayat na kurso. Nursing ka no kuma, sir. Sayang tadyak mo't kabailan. Di kagdanag tatulungan ka. Nakasagana ak at tumulong. Sir, Aywan, ayan ni Jasmine. pinagawid kun, sir. Tawan ti mang bantay kadagiti kakabsat na iti balay. Ilutuan na pa'y ngamin ida iti kaninda. Kasta? Mabalin ka di nga ayabam di driver ko. Uwan, sir. Ibaon ko ang mapanag-grocery. Ayabam. Uwan, sir. Ikarga kong dagiti gamit ko dito yung bag. Taituloy mo ka ni Robert Yaktaray. Sambutak na awan pa ni Nanang. Jasmine! Ay na, Jasmine anak ko. Ha? Ni Nanang, si Mang Putin. Ada kamot gayam dito'y amang urnos kadagiti badom. Umay ka, aday pakitakan ka. Anya day ta, Nanang? Umay ka, Oh, kita kita anak ko. Ha? Nagado a groceries? Nangalaan nyo kadagita. Ay na, ginatang ni sir anak ko. Kan intulod nak pa driver da dito'y balay. Anya? Kunak tumatkan ka. Nasingpot ni sir. Nagado ti ginatang na groceries para kada tayo. Pinayaban ka. Tapno saan nga aglinis ni Tibala, Jasmine. Isumati ko na ni Nanang at trabaho, sir. Saan? Kaya't kangamin amakita. Mala, agtugaw ka. Tagsarita ta. Saan ako nga agdalos, sir? Saanen? Agtugaw ka. Mom, diborsyado akon. Nagawid ak dito'y Pilipinas ta na umaak di Amerika. Kaya nadakamat ni Nanang mo akayat mo ka no nga ituloy ti panagadal mo. Kaya't mo ka diya pag-iskwilaan ka. Apay nga aramidan nyo dayta, sir? Dinakawagan iti, sir. Romeo, kunamlatan. Kaya't katulungan. Gapo, takayat ka. Sir? Itid ko amin na kayat mo. Hanggang may salapa nagtikid dawag. Ayatin na kuma. Saan ka nga apuraan, Jasmine? Ikan ka itinaan-anay apanawan. Tapno agpanunod. Pinaguray nak itiawan. Robert? Hapay. Sumumbat ka. Ibatam ko matimak. Jasmine, agtaray-taitan. Anya? Itamot larang. Umaykay. Saan? Di nakpilitan. Anya? Apay ang nagbaliw ti panunot mo? Naamiris ko adyak kaya ti sumurot kan ka. Adyak mabali na panawan ni Nanang kandag iti kakabsat ko. Anya? Agawid kan, Robert. No kastangarad. Breaktan. Saan kan akayat? Jasmine, anak. Anya ka diti bagbagan ni sir kan ka. Kaya't nakanong agbalin nga asawa na, Nanang. Anya? Itad na kano amin na kayat ko. Pag-iskwelaan na kanupay iti kurso akayat ko. Kat, anya ti desisyon mo, anak ko. Idi pa'y apang panunutak dayta, Nanang. Saan arumbang apilitam dayta bagim? No di mo kayat. Nakapagdesisyon ako, Nanang. Umanugot ako nga agpaikalay sa kankwana. Jasmine, anak ko. Masursurok siguro tumatlaan nga ayatan ni Romeo, Nanang. Naanos ni Romeo, Mr. Longley. Uray adayo ti baet ti edad mi, nasursurok nga inayat,
gapu taman nakaawat. Gapu kan kuana, na ituloy ko ti panagadal ko. Saan matan ang makilablabada ni nanang ko? Makunak asimaya at itan ti panagbiag mi. Nadaan kami iti may sang anak kini Romeo. Ket naamiris ko, nga awan gayam ti masakbayak kini Robert, no simurutak ken kuana idi. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Jasmine. Jasmine pagayam ko, nasaya at met. Tanalpasan ti narigat apaset ti biyagyo nga agiina. Saan lang at ti masakbayam ti pinanunot mo? Agraman ditan ti pakasaknan ni nanang ken kakabsat mo. Adu a bendisyon tinaited ken ka, gaputan ako nam anaanos ni Romeo a pinilim anaki asawaan. Uray no addan edad na. Ket supapakam nga rod dayta iti pammateg ken napudno a panagayat mo iti asawang. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jasmine. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.